lalbeng khwaya khawtlang thianghlimna taka om Sailam khwa hi Mizoram laili lai taka om ni in Aizawl District chung omani a aibok RD block noya an omani he kho file nuam tak maya hian mi zakwa somruk pakhat chengin chungkwa za somsari pathum an oma Sailam khwa in kho file shing nuam ni tur ma an lak na hi tun nai thil mai anilawa abik takin Ramngaw le nungcha humhalh kawngah phei chuan lal an nei hun lai dei to atanga bul chan to kha an ni jok ani kan lal te khan Ramngaw te nungcha te hi an lo humhalh na sakhop maya an tha kal zel te po in Ramngaw thing thiat te thing han kit te hi an choi ti thina chutiang ang chuan thing le mau an lo humhalh tha a Mobile taka village council an lo nei tak nuwa po an ko chevel Ramngaw te hi humhalh zui zel ani a clean and green village ni tur hian na satakin ma an la a an ko safety le supply reserve te khawtakin an humhala tunthleng hian safety le supply reserve chunga thingkit emo hal emo anom chuan village council ten man sakin lei an choi tir thin ani kan khorama tang hian khothen khaten kan tui na thatak tak mai mun ruk lai te min lak saka kan khothen ompon Ramngaw kan humhalh thata zara hian tui niang har tak an nei pha theiani ngo humhalh chungchanga hian BMC tenen nasa zoka tran lak me kan ye tuna po hian kan ngo humhalh thata wangin pulal tharate unau foundation pon cheng noi khan le citation thatak nim pe tunma omngai lo tuihna te po ombel zel ni ten country a Ramngaw le nungcha humhalh kawngah hian Sailam Ecological Conservation Society Sex Tele Environment Forest and Climate Change Department tenen chatakin an thok ho ani kumtina lo aram thea lo vat duai anga kha kan ban san ve hreta mani rama eizonna te kan han nei chowa chu wang chuanin ram ma po hian abua zong ni lovin Ramngaw hi kan siam bel khet zel nin kan thria chu wang chu Ramngaw ni ngai lo te tuna chuan Ramngaw thatak tak kha ani chomek zela Public Health Engineering Department chuan Sailam hi JJM Model Village ata na puanga Jal Jeevan Mission noya solar pump thatak lein chumi pang chuan in tina tui connection pek ni in chung ko tinin an mamo za tui thianghlimna tur an nei thei ani kumsa ni som pakhat khan Nirmal Gram Puraskar Award an lodong to nge ani Sailam khwa hi open defecation free ODF village ni in chung tinin in thiarna thianghlim an nei veka zirna sikul le aganwadia te po in thiarna thianghlim om vekin mi pui wantlang man tur public toilet chale thianghlim tak an nei bok ani faida ko nga na satakin ma an la a khawtlang faina le thianghlimna lam hoi hi gram sabha a soi thar fo ani a khochung mun shanga public dustbin da ani a cholkar tinin motor mangin bolho pai chin ani Animal Control and Village Sanitation Committee siam ni bokin Village Council de chuan khochunga NGO shang te tho puin chung ko failo mante YM section failo mante an siam chin ani tun ma kumsom ni liamta atang khan thei tokin malak thin ani a YM hi apolian ber le member nga ber kan ni angin athap tho tu ber kan ni a kum khata hian tum ni i final ma inti siakna kan nei zia chung awang chuan a state level anga te le a block level anga po kan khwa hian file man hi kan dong fo to ani NGO dang heng MOP le MHCP te po in ande in wa sei na atan kum tinin kholai identify china khochunga sikul shang te po in kholai fangin bollo an thian fai chin ani kho file shing nuam ni tura Sailam Village Council hmalakna le lungrwal taka an khawtlang janrwal na hi a chhuan omin a entawntlak tak set ani